अहमद मरोबा पाउसिंग याम पिजरी थवाल अमदि कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट अपुंबलुम नसिनुना मास साइलेंट सिट इन प्रोटेस्ट की खोंगजंग सेंक्शन क्रे मणिपुर दगी असम राइफल्स लौथो मणिपुर कनबा पांबा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंग पुंसिलु एआर लौथो हाबगी दाबी तोदुना नंबोल द खोंगजंग सेंक्शन क्रे मणिपुर थोलिबा वाथोगसिंग मतंगदा ऑपोजिशन की माइकेदी पार्लियामेंट पुखलक वाफम सिंगी पाखुम पिरनबा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेम साखरे मणिपुर लेंगा की एजुकेशन डिपार्टमेंट थोखिबा ऑर्डर अमगी मतुंग इना ngasiदगी क्लास 9 दगी 12 फाउबगी महिरोसिंग क्लास तवा हौखरे सही असिगी मे अहुमदा सुरसानपुर दा हौखिबा कांगलुप की इरांगदा कोकिना हा मंगा तरुना मैते नपी अमा गैंग रेप तौखि हाबगी वाथोक लागले कौननबा तक्सिनदना ngarang numidang tongan tongan मफम सिंदा खोंजंग सेंक्शनख्रे खुरुमजरी चितरंजन मैतेना पुंजा सिफावंग ममी टीवी न्यूज मियाम पिजरी मणिपुर थोलिबा कांगलुप की इरांग असि अथुब मतमदा लोसिननबा लेंगानो होनो पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर ना वांगांगदबा थोलिबा इश्यू सिगी असेंग वाफम फोंदोकदबनी हाइना ngarang थौबाल अमदि कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट अपुंबलोफ कादालना डिस्ट्रिक्ट अनि असिगी मनुंगदा लेरिबा हाईवे खुदिंगदा मियाम थोक्तना मास साइलेंट सिट इन प्रोटेस्ट की खोंजंग चंगसिलगनी हाइना लाथोकिबा दुगी सरुक अमो ओइना ngasi कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की कक्सिंग लमखाई कक्सिंग सुमक लेकाई कक्सिंग कैथेल कैरक दाम मखोंग अमदि लाइमनाई लमखाइना सिंगबदा मियामना लंबी मयाय फमजिंदुना साइलेंट मास प्रोटेस्ट संसिनख्रे खोंजेंग अदुदा मियामना इंडिया की प्राइम मिनिस्टर ना खुदकता मणिपुर की वारो शिनपुरउ कुकीलाल होबा सिंगी सु लौथोउ मणिपुर की असम राइफल्स लौथोउ लांजेलकपा सिंगना ततना मयमयमदा लेहलु हाइना थाबा बैनर अमदि प्ले कार्ड सिंग पाइखि श्री श्री राधा गोविंद जीदा हौजिक लमदा मसिदा थोलिबा इरांग असि लोसिंदुना इंग तप्पा तंगदु लेताबा पुनसिदा हंजिलकनबा राष्ट्रीय बैगचंद्र कल्चरल फाउंडेशन अमदि वैष्णव समाज अन्य सिनरा खोंसे चटख्रे खोंसेक अदु कोनुंगदगी हौरगा न्यूज सेकोंडगी ममाय लेरतुना कोनुंगदा लोसिनखि मणिपुर नुमिसा में हंजलबा कुकी अमदि मैते नि की मत थोलिबा लाइबक थिबा काउंट के इरांग असिदा अखोई सेमिंग मपोइबा राधा गोविंद जी अनि की मफमदा मणिपुर वैष्णव समाज अमदि राष्ट्रीय बैगचंद्र कल्चरल फाउंडेशन अनि सेंदना अखोई कोनुंगदगी हौरगा न्यूज सेकोन की मफमसदगी गोलाई लेरगा कोनुंग तमना वकत खोंगी सपगी ममिदुबा अखोई पाउदमदरी मणिपुर से फावर नुमित चामनी लादो मतम से फावर चामनी हिंद्रलबा इरांग सिफावदा मणिपुर सरकार अमदि सेंट्रल सरकार की माइकेदगी करम मतमदा तंगु लेताना अखोईगी मणिपुर से तंगु लेता हंजिलकने हाबगी वहांगी पाउखुम पिबा ngamdre लेरिबा सिफावदा अखोई सेंट्रल अमदि स्टेट गवर्नमेंट की साइडगी पाउखुम पिबिदुना अखोई हानगी शांति की लंबिदा अखोई हंजिलकना दुंगायफना अखोई इंगतमना कंगलु कयागी मरकता अखोई येनादना अखोई लेमिननबगी दमकता अखोई राधा गोविंद जेनिंग फमना थोनजबगी अखोई थोरम अमोइना राष्ट्रीय बैगचंद्र कल्चरल फाउंडेशन अमदि वैष्णवना समाज अनि सिलगा अखोई कोनुंगदगी हौरगा सिगी रैली चटपनी हौजिक ओइना पौदम जेरिबा चितरंजन मैथिक लेना कैमरा पर्सन रॉकी ममी न्यूज सेकोन
Manipur ki irang asina maram oiraga lanjelaktuna relief camp sing da leriba inmek singi senthok lambi lehna bagi pandamda tongan ba training singpi bagi sarak umoi nangasi district mission management unit DMMU kaksing Manipur State Rural Livelihood Mission MSRLM amadi Department of RDNPR Government of Manipur na nupisinda VHLF wabagaiga kusamnaduna sinduna nomagi oiba inmet singda training pi bagi tharam amangasi Kha Manipur College Kaksing multipurpose hall da pangthokre Oles Home Kaksing amadi Kha Manipur College Girls Hostel da hangliba relief camp sing da leriba inmates sing na saru yadana pangthokiba training program aduda sili langliba singi maikaidagi inmates sing da saraf sapon dishwash amadi phenyl amasung laikon na singba sem saba takpitamiki ngasigi training program aduga mari lenena District Mission Management Unit DMMU Kaksingi Manager Naurem James na phongdorakpada Manipur da thokli bakang ki rang ase thahum henjilakli lalasi da mayu makai mai thadok pikhibadagi lanjina duna leriba imung kaya gi myoy singi semilonda kharadang orba sumating onena hadina training ase pangthokpani haiki ngasi irang maram oiraga thahum hajalak relief camp da leibiriba serau sugundagi lanjinarakpa emergency singi semilon khara makai oizana bagi damakta akhina haiba training program ngasi gese sinjabani ado leiriba district mission management unit ki staff sing aduga mari leinaba akoibu Imphal East gi lapiriba trainer sing siga kusam naraga oina ngasi gi training ase sumaina Kha Manipur College amadi all as home da leibiriba inmates sing sigi damakta akhina sumaina sinjabani Khurai thangjam lekai khurai thodam lekai amadi khurai hongai lekai apunba club maira paibe sina sinna ngasi khurai da leiba laning thau awang bagi sanglenda nongmui goiba miyam gi mifam ama pangtokri tharmaduda ningthauja lansana thoiba mithunglen konsami bona tharmapu amadi yumnam premananda asangka sar amadi th brindana akhanaba mithunglen oina saru yakhi tharmadugi mithunglen oikiba ningthauja lansana paumi sina phongdorokpada home minister na ngarang phongdokhiba wafam adu appreciate tawi adubu irang hoba numitta khangbiram nabadi asingba thodu asi thoklamloi Mahangna harliba wafam asi thabakta onthorakpra haibadu yengba tai thabakta onthoktiba fawbadi miyamna khus senduna leitragadi hairakpa khudimak thabakta onthokpa leitabanina wafam aduda mipaiba fawi maramdi madu thabakta onthokpigadoribra natraga miyamgi khongjang phathanaba toribra haibu wafam sing phongdoki Megi tang ahum da khambiram bata taragadi ngasi gi thokok se thomoi why so let kali gi no numi chama ni gi matung da marfudra mapan gi matung da hojik ta khangbir se yam se na haide is so let hai basu ya aman man thawai me mange yum me mai thagre haidi ba se ko ngai jari ba se in action da enforceable oi ba habidi thabak to on thok pon ngambra ngamdabra habidi gi wafam do ko yeng batai hojik se india gi media singa haidi ba case ai ko gi nupi rape to gi habi se da moina kamaina react to ke habi do yeng ba changi loina na khwai gi hana khanchen ngai bade aikogi angang ani sahi tara tretangai bangang ani fizamgi hemanjit amasung luangbi linthoigi case ase masisu yamna aikoina khanda daba yaroi maramdi teenage da leiriba angang ani mangi bada madursu comment piraktaba tumina leigiba yaroi aduna aikoina haijari badi punama ase akoi miyamgi khongjang na mang tharaga chatrabadi numit chamaga sura bhawda tuminna leibang amba oppressive silence saidana akoi bu tuminna leirga olibase makha tana otanaba miyam punna khongjang changsin minasi Voluntary blood donation camp and campaign in loving memory late anniversary langpolapum ongbi indubala devi pisum thongi mingda life savers manipur na sinuna amadi state blood cell NHM SBTC HDFC Bank MS Sivadata Agency Department of TM RIMS hariba sing asina collaboration tawraga ngasi RIMS hospital da voluntary blood donation camp ama pangtokre hariba voluntary blood donation camp aduda miyoni furum na lemna EP khi lonena ngasigi blood donation asida life savers manipur gi managing director K Padma Kumar Sarmana mami TV da phongdor khibda ngasi RIMS ta pangtholi ba blood donation asi housing manipur da tholi ba irang asiga mai lenena asopan khudong thiba yarpu matamda mateng pangnaba gi lokhalpa khongthang moina lokhalpani haiki lonena voluntary blood donation asida tongan mfam sindagi Khoijuman wangu tobul tentha bamon kampu amadi Bisnupuragi hariba donor singi myoi kaya amana saru yadana mateng pangki ana yek tholakpa khudong chadaba sing tholak matamda mateng pangnabagi damakta akoi ngasi gi voluntary blood donation camp sinjabani hariba camp asi langpolapam families and the life savers manipur hariba organization asina khusamnaga punna sinjabani hariba camp asi akoi mangjongna nasu
कोई क्या रखना कोई ई कट पे थोड़ा पांगतो जाके अदु ngasi mak akoi tangdu leita draba manipur gi akoi hingsa gi marak stage i darkar hai pada mating pangna bagi tamak ngasi gi voluntary blood donation ase ko sinjabani Manipur dagi Assam Rifles lawtho'u Manipur kanba pamba civil society organization sing punsilu remove Assam Rifle from Manipur United CSOs to Save Manipur haina United Protection Committee Nambol amadi apunba Meitei Imaluf AMELUP nasinuna Nambol temporary market wakan from pangthokre wakan from aduga mailingna UPC Women's Wing Secretary L Premilana phungdor khibada August ki tang ahum turbung Banglada irang asida Meitei singi khulsinda landarakpada State Force amadi village volunteers singa kamnabada sikraba kuki militant singi asiba haksang phungani habagi Manipurda leriba nupi singa kuki asiba haksang phumba yarwe haiduna yamna democratic oiba mawongda protest tawada Assam Rifles singna nupi sinda nungna tharakpa fuba seva torokhiba chemical yaba tear gas smoke bomb nongmai round kaya kapkhiba buff wire the electric thazin duna nupi kaya asopan nanghan khiba fuba sigi matangda FIR sandaba yaroi sector 22 sector amadi 37 sector Assam Rifles Bisnupur amadi Manipur gi mafam kaya da leriba Assam Rifles sing athum matamda lathokadabani amadi Manipur da leriba CSO sing amato ina punsinaduna lana si mai pakna thengna si hain phonuki Ima ibel singbu atuk imatik tamchina wandhadana sohanba kokai lukai tawdana nungna phawa tharakpa masi ekoina efya sandaba yaroi amadi masi gi damakta fully strongly Meitei women singna condemn tawri aduga loina na hauji yamna sathiri ba 9 sector amadi 22 37 Bisnupur district ta puri ba Assam Rifle amadi Manipur pummada lairiba Assam Rifle singa se maruoina akoi maru phuktat la kanda akoi Meitei nupigi thauna utuna amadi governor da memorandum ke pisan kraba matungda hauji phawba Assam Rifle se tanthokti manamaduna maru phungna tanthokna ba haiduna akoi Meitei gi community singna amadi Meitei phurki ima ibel singna condemn tawbaga loina athuba matamda Assam Rifle singa se takthokna ba haiduna wafam masimaga thamjari ngasi parliament ki no confidence motion gi aroba numita opposition gi makedigi housing Manipur da tholiba wathok singa siga mai lenna pukhalakhiba penda wafam singi paukhum prime minister Narendra Modi na pigadori opposition gi makedigi prime minister Narendra Modi na Manipur da tholiba irang asiga mai lenna wafam amata phongdokti haina opposition na maral siribani adumoinama opposition gi makedigi pukhalakhiba wafam sing taduna lakhiba prime minister Narendra Modi ngasin thilpung mari tarpum matamda mahaki oiba warol Parliament ta thamgani hari ngarang Union Home Minister Amit Shah na Parliament ke House da opposition gi members sina pukhalakhiba wafam singi oiba paukhum piduna Manipur gi Chief Minister N Biren bo haujima ki oina sindopagi wafam leite mahakna central lenga ki thabak thoram kaya da asuba mateng pangdra lakli BJP na central lenga parakhiba matung sahi asigi May ahum fawada Manipur da ban blockade curfew amata tawkhiba leite Center amadi state lenga na Manipur da ingtapa purakpaga loina chawkhat thorangi thabak sing paikhatuna lakli housing Manipur da thokliba irang asi yumthangnariba Myanmar dagi kuki lalholup singi changsilakpana thokpani Myanmar da dimito sing changsilaktana ba Myanmar lenga ka wari sanari ngamkhai khabagi thabak sathari athuba matamgi manungda loisinaba su honari center lenga ki maikedi Manipur gi demography da ahongba puraknabagi wafam leitia haiba wafam sing phongdokhibani Manipur government ki education department ki order amagi matung ina mamang matam sangna hojik Manipur da thokliba kanuf ki irang asina maram oiduna class to yadan leiraba matung ngasi August ki tarik tara astagi class 9 dagi class 12 fawba normal class to yaragani haina lauthokibagi matung ina ngasidagi mahiroi sing school kanar pagalena larik tamba hokre Kwakaichel mayai ko bida leiriba Millennium Institute of Science ki oina sunga sidagi class hokre ngasi ahanba class sabanumit asida School asigi assembly session da lamdam asida tholiba kaun ki irang asida lekhidba singi mafam da school asigi teaching non teaching amadi mahirwa singa minute ani 2 minute leptana ikai khunba utkre amadi hayeng taramathoi August English singa ni kunga humdoi asidagi nongna class 11 da mingsen khaba mahirwa singsu class hauragani hanasu principal na khangalakli Sarkar na class 11 amadi 12 ke class hamna ba order thokibagi matung ina ngasidagi TG Higher Secondary School gi Satra Singh masing yamdrabasu school ka ba hokre
स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर इलांगबम बिनीता फोंदोरपदा सरकार स्कूल होब याबगी ऑर्डर थोलप नुंगाइब फावी ngasi class hobo numit asida satra sada kunthramuk karli सरकार थोरपा ऑर्डर अदुगी मतुंग इना क्लास हवा नंगनबा IMC कौदुना स्कूल कैंपस सेंदोपगी थबक पाकेटकी स्कूल की कैंपस लेरंबा सेंट्रल फोर्स न सिजनरंबा हेवी व्हीकल न सोहलबा लंबी सिंसु स्कूल की फंड की सेमजिन साजिनबा हौरे कोइलास फाव थानब सुहन रे हाइन फोनुकी महांग मखा ताना फोंदोरपदा रिलीफ कैंप तगी क्लास 11 द छात्रा निफुनी थोई अदुगा क्लास 12 तना छात्रे तरा तरुक एडमिशन तरुकली रिलीफ कैंप अमदी अराप मफमदगी छात्र सिंह असिगे हॉस्टल की एकोमोडेशन पिनिंगलबसु स्कूल असिगे हॉस्टल की ओइना इनटेक कैपेसिटी 35 खक्तमक ओइबना हॉस्टल लेहनबगी खुदोंग चाबदी लेते हाइना हाइकी मरकसदा स्कूल की कैंपस ताई MOBC न सारेबा हॉस्टल असना लोसिलबदी छात्र साम यांखै हेना एकोमोडेट तब यिंगमगनी हाइना सु फोंदोकी छात्र सिंह अमदी पेरेंट्स नसु स्कूल की कैंपस मनग सेफ एंड साउंड ओइना लेनबगी अपामा फोंदोलमी हाइना स्कूल की प्रिंसिपल मखाता फोंदोकी महांगना मखा तारदुना हौजिक ओरेबा सिचुएशन असिदा करम मतमदा करी तोरकनी हाबगी मिपाइबा अदुदी अदमक ले अदुबो एजुकेशन असिदी फ्री जोन ओहनबियो हाइनसु लेबाक मियामदा अपील तोरकी अमसुंग खौंगदना नाकल अमतगी खुदोंग थिबा थोलप मतमदसु सरकारना छात्र सिंगिदमक्ता सिक्युरिटी पिबिरकनी हाबगी थाजबसु थमलि सरकारदा थाजब लेबना स्कूल हांगम ngambani हाइनसु फोंदोरकी ममि टीवीना हांगबा वहांग अमगी पाउ खुंपिरदुना स्कूल सिगी प्रिंसिपल ना हाइकी चलिबा एकेडमिक सेशन इंग्लिश सिंगनी कुनगा हमदय कुनगा मरिगी ओइना छात्र सिंगी खुदोंग चाबा चानबा क्लास 11 की इनटेक कैपेसिटी हेंगना लौरी ओइरिबा मणिपुर की फिबम असदा एंट्रेंस टेस्ट तबगी खुदोंग सादबा लेखिबना मरम ओइरगा मेरिट लिस्ट छात्र सिंग अदु लौखिबनी एप्लीकेशन थाजिलकप मतमदा कुकी सिंगी छात्र सिंगी अमते अप्लाई तौरखिदे हाइनसु फोंदोरखी अमरोम द काउंसिल ऑफ टीचर्स एसोसिएशन कोटा नंगरंग मणिपुर की राज भवन द चतुना गवर्नर अनुशिया उइकी गौनदुना वारी सानखिबगलनना मेनमेंदम अमसु पिसिन खरहारी गवर्नर उनबा अदुदा हौजिक इरांग असिना मरम ओरगा स्कूल कुंगनि पान रिलीफ कैंप सिंग हामगलनना सिक्युरिटी सिंग लेनबा क्लास चथबा यारोइदबगी फिबम द लेरे मरम अदुना अथोब मतमगी मनुंगदा सिंदोक सिनिन तबियु हौजिक थोलेबा इरांग असिदा महिरोइ सिंग फाबा पुनबा तहनबिगनु अमदी महिलोइसंग सिंगदा मखल अमतगी अकी अखंग थोनबिगनु हाइवोफम सिंग तक्सिन खरहारी मदुदा गवर्नर की माइकेदगिसु लौबा याबा थौदांग लौगनी हाबगी थाजबसु पिरखरे हारी सही असिगी मे अहुमदा सुरसानपुरदा हौरखिबा कांगलुकी इरांग अदुदा कुकीना हा मंगा तरुंगना मैतेई नुपी अमा गैंग रेप तौखी हाइना विक्टिम अदुना पुलिसदा रिपोर्ट तौरखरे हारी थौदोक अदुगी विक्टिम अदुना पनखियाबा रिपोर्ट की मतुंग इना कांगलुकी इरांग हौखिबा मे अहुंगी नुमिदांग वारमदा महाकी लेकाय अदुदा लेबा युमसिंग कुकीना मै थाबा हौरखी महांग मसा हिंगनबा चेंथोरपगी लंबिदा कुकीना हा मंगा तरुंगना महापु फारगा फुबा सेबगा लोनना गैंग रेप तौखी हारी महांगना वाखल तारप मतमदा महापु मैतेई इचिलनाव सिना कल्लबा मतुंग क्वेश्चनना लेरमखी हाइना नुपी अदुगी रिपोर्ट तपली हारी महाकी रिपोर्ट अदुदा युमफम ओरगा वुमेन्स पुलिस स्टेशन बिष्णुपुर नंगसी 0 FIR मा लौखटपगा लोनना डिपार्टमेंट ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन एंड टेक्सोलॉजी रिम्स द कंप्लेन अदुगी मथौ ताबा मेडिकल एग्जामिनेशन चथखरे हारी बॉर्डर टाउन अमा ओरेबा मोरेदा कांग संदोपा डेंगी लाइसेट पाक सना संदोरपदगी थिंगनबा अमदी लाइसेट असना सोगलबा म्यूसिंग लाइंग चथनबा मणिपुर लेंगांगना लौखलपा खोंथांगी सरुक अमोयना ngarang हेल्थ डिपार्टमेंट ना मोरेदा हेल्थ कमरी लेनबा हिदाक लांथक सिंग एयरलिफ्ट तौखरे हारी अतोबा पावगिली खुलमदा लाइसेट अदुना नारबा स्टेट फोर्स की पर्सनल खर सुंगारंग लेंगांगना अखनबा थौरंग लखतुना मखा ताबा लाइंग चथनबा इम्फाल पुरखरे हारी हौजिक अरोबदा मरोबा पाव अमुहना थौबाल अमदी कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट अपुन बलुक नसिनुना मास साइलेंट सिट इन प्रोटेस्ट की खोंगजंग संगसिनख्री मणिपुर असम राइफल्स लौथो मणिपुर कन्ब पाम सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंग पुंसिलु AR लौथो हाबगी दाबी तौदुना नंबोल द खोंगजंग संगसिनख्री
की माइकई पार्लियामेंट पुखलखिब वाफमसिंगी पाउखम पिननबा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेम साख्री मणिपुर लेंगा की एजुकेशन डिपार्टमेंट थोखिब ऑर्डर अमगी मतुंग इना ngasi क्लास 9 की 12 फाउगी महिरोइ सिंग क्लास ता वहाउख्रे सही एसिगी मे अहुमदा सुरसानपुर की हौखिबा काउन की इरांगदा कुकी ना हामंगा तरुना मैते नुपी अमबु गेम रेप तौखि हाइबगी वाथोलाली Assembly mifam kauna ba taksin duna ngarang numidang tongan mifam sidan khongjang singsin khri Hauji ki unity matang sida MAMI TV News losinjari adumoina Manipur da tholiba tokhai bai pausing da MAMI TV News mijeng ta dun lebiyo